Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka United Democratic Party kalapan scam ya karai ban sayo kurtong uban yakun na kabenta ka Shuki Lampang jong kayeng dorbar tawaan ka jela kaban salong shen hagini gitayo ban sawan. Nakaliang jong ba met ba lengdo ubalong unong yalam ka UDP haka jingi keren bat gilat patay kubor haka arpunyo trek unailar arjar kat kendai ulay itu baka UDP kan sapha ya ka kerteng jong kurtong syaka komiti balathaw daka kunhun Meghalaya Democratic Alliance. MDA kalau ada berai mentan, bah haka jingi keren hapo ka meeting kalau ba musim don kuno lu kertek berwanra dan lu denuru ya ulu lu kadiri uban nek ele ka post jong ka speaker di kejing keren mentan kalau ba bahkan long ka babet ka barti kram don kuno bulu kejing semua pada dakamoi bahwa form ya ka core committee aka basangut gambar kinde itu khot tu naki grup bapa jong ka MDA but hakani grup min please yaki keteng jong kita di ngidon dan nakalian ke UDP ni ngidon kandidat min say ke keteng jong untuk kandidat boleh naka yang dia dai mentang kalau menginginkan kandidat boleh jong ke UDP dan rekom ke ADE ni discuss lah ya final se ke keteng mengidan dan haka proses bangidangnya konsult ngidangnya beteng ke jingan rengkat bagi members jong ka UDP elected members but members jongka ADA ru but hak joko port senior leaders joko parti UDP hadu kanu senior simpor kanu simpor so kani so kata sauter ngila pendep dari core committee ru kapan pendep tindak kan jogi yang mengendan sedang apa kata ngila dapat pau ya kan di mana kan ke parti ke jogi ngila please minta kasih hapo jongka ndi ba ki political parties baru kin support ya kandidat ba nak kan jogi ngin